QETV News along nili ladak bertana homri lo la pen bertana homri kenang so la bangke non na kedam tang longli la ke pikon pon mate jasme da bangke non asamala la ke towar hidung la pen la so towar hidung lo bang kena ana long le kaluk sondo la sitame hana so kaluk sondo lo bangke government pen state government pen atum compensation ki pondo la si non na so na towar so na tak non compensation long nangji pusi towar ka I la pen long le la so kedam an sitame compensation long ji pur la so aning ke the pen pena an rong ara tatum la tak aning ke the pondo sitame puthot karjupon long social media long la kapre berta long sitame karjupon long ka bangke la non towal ki hutu jia bangke kongkram pen dak bertlang so ampar ta hamren pen khanduli so towara bangke compensation awi pusi kapang dak la so pen jok aning oirui si la ta kala tum arong asar rup asar la pen habi pinpo ka penaan atum kitumia owe riso yang tu taking room si sapi pas sama tum taking room si la dak la so puta ka chisong tum dolo la pen alau tum pen ka chunding ri la pen aning theklong pini la so abirta kapang dak pen tum compensation long ko la pen towar ta misen long ko la pen kaching tour asaya mu an sitame anzo se pa phang dun po po se tum ning theno la si alang tum pen ko an step deng ponjima la so puta ethithini non la longli kedam pen compensation la so kilong ni anam kilong ni anong nam kilong nang jiapan la so kaching room pen aning kit kopisi itu mapan tan ponjima arju ponsena ke content compensation kilong nang jiapan tum kemang dolo tangte nang pipedak polo tangte nang tum ko an ang deng kesong ponji to ini dak langching bara long ini tum la hongkram hamren khanduli compensation demand committee ini general meeting asan si dolo sini tum rong asa lapen ke ang ton pen dak pen ke po an kana hok dun ji ko tum an bang ke mane thir thip si dolo je compensation nang pipe bulan atwa da wanang ni atwa nang ni pola mali atwa nang ji ana compensation nang pide tha nili tum long le ana hok si dami dak mane ke hemi jangre do alang cuma long le non la sot teng le ke pe dami ni la ke teking kon pe pe ki pulong de penana long le kana hok du ji ke ma chikim tang long ta la sini ni tu bangke rap pe bangke ni tum ke je compensation nang pino la le atwa da wano jong si compensation nang pije ke pulong de atwa da wano ni lagi le mu ati non atwa da ki dutang lo po la tharun da sita ni tum hamre ni da pale la si rap pe bangke ni tum phamai compensation nang pino par ke atwa da wano lai thebel ni tu rap pe thot arju pon tu nang rong to kan no pen penan kaching room pon do ala se ala tu pas same thot arju pon nang nang li bai khat no la so long le non asam bala la so towar ki hut pon di la ke pena na towar da pon ji je pena ana hema bangke cement a hem kachikim tang la son da doi tai mane hem ke rubber kachiki tang la pen dukan hayui ka to ka be kiru pon ji da la so pu than nan mahin kan kopi pu ji nilitum kadua we arada phan kamatha la pen rap pen claim rap pen na kusi hongkram hamren khanduli compensation demand committee wa song setame seinang ko athe tuwar man lote dake kana hok do wek bo la pen tuwar yong si pathe pon dung la pen alignment kapine kapakeng pon hayat dulu pulot la ke kana hok do wek bo mane himi pia hem tame hu pipen pon det mane bagan to klem lo kowe bagan ta ho pine theso bagan ho parogya ho bagan ta ho hai ta du ta hai lai ta do wek bo la hai ta tha compensation pe pen kana hok pula de la ke injustice no la ke is economic exploitation asan si mandat bo la sila hai ke kon farmana bang la ke compensation du wek na po o si rat pen ta ka du weta la ke demand lo la si la so samala ke wana long ke la ke compensation ke rada phan pi wek ni okay sinau di phan ka ji bang ke compensation nang tum nang wek ji pu kopin dan nan ka pang dak la son doluma mane compensation nang tum long le po puta unofficial la son lo written la son ke ave setame la tum public meeting long CM Dr. Tuliram Ronghang amat setame nilitu memorandum ke pidam hut setame alang li puder lo ye compensation ave hetuar manang tum kenang yi mate compensation lo kenang yi uson se nang ni dun lo la son se
isi rumors mana la soal lama bangke dambo ya sonsi mana berada long ke cetak dulu ya compensation pipi kusi cetak dulu la sila pipi pulo teni ditum pan compensation abe pulo te alang litum official document officially alang tum si declare nang po alang tum la so declare lo ni litum panang paklang ni la po verbally la po meeting long tim puneng je thabre amat alamat teng amat compensation tapi pedet pulo te la ke alang methang arat apansi kacicenek lu pusi nilitum rat atum ke job pondel lu Macam tenali pan isi karju tujia bang cinam cinum lah so compensation tipe that lapen notification along se halas loteng si tok that pulo tang tela so putan azum kopi asai deng pon tudi compensation pipe det pulo te la ke rat atum ake demand ke la hello la ke compensation pipe tik ke la ke tuara bangke nang odlong lu lapen arona teng ado so Land Acquisition Act 2000 at Teng Pen, Arona long stame, Koda long stame la hay bangke, dam nang koko. Dah kira pi perfect lo tang tenon na bangke lang tu makar i la penakinang je kon kami aning arlo kamat halaman pini karbing long TV news long perfect lang kono la se non la so birta kapang dak pena job ungdung atom si tame hokpet la pen rata tu makar i long bang pe pleng dun po se ning tepen pini la so birta ri long lo pardon